Hello everyone, good morning from home. Welcome back to my channel. Another new vlog, another new day. Asuk din ko to pani pore tini malay layo. Tini ka 18 nang na 18 October 18 de busa date ko sang wai kang. Batini kala bari tungo to tani ke miao fayang second train bari aga suk miani mian badre di now bahai tong pai basagra di kaham na tong khana khaklai comment dau khlai salai di ang bu kaham na tong now asik di miss the khlai kya bahai blog rok bara comment khlai salai di sing ready beng thangku kani ang fungo intro na poi thangka amoni bagai intro ro karjak thangka phone clip ro kisa nailai sidi taisa continue nglayan tabuni zarani simi phone clip ro ni pore Sangna bagai borok najak tongmani bagai sangna nangya khubui omhairo shiri bunne chimini panda base kotorongya ba simple si. A few moments later. mukhang nang bai thoro to ko da ma ko me Hazenpur bari ka ma jaga nya nai to sap khlai ne ro kumui dalai pun kharka Bisa bener Didi. Bisa. Bener Didi. Nah, ayah ya ini. phải đi ăn phải đi ai ăn làm mấy à phải đi ăn à phải đi ăn đi hey Esther Elizabeth yang nahan gradi hai chatta hai Jerusha ma ini bright bukan mugli ya penuh kan nasi lagi kisah nah tentang lagi na kata bye bye tentang kah lo phải ni Đi cái tay chú nè. đi cái tàu cũng phải chứ này kata ang kasing na phung ni clip nuk na tapok kalbari time ngong khabar time chini ingke apan bagai phalai jak phung malai wonu nai tong di bus kan ngawo We are joined together in holy matrimony on 18 October 2024. Meanwhile, ang sini ada orang sini mari nau cho to na dol sa go hai nai ta bu ya ko kedik na tong ko tu phai nei mari ko
Nailai siri tabulai hamza kata vai samari kata no ta singla mungkin kena tabula nailai siri pro salai salai si beri bujo semua salah bujo semua si kini kini ni tabu ke foto ni bagi beri bujo semua flownya kata oleh rauno nai didu oleh rau bahai kesak kesak jodoh no kesak kesak nai di kalau dress bah kesak korma kesak jodoh si kesak kesak kong paisi wah Kim James nai thomani eyeshadow rau fuljak tai besok penengwan mai masa marami to A few moments later. Satu mana mukau nugia kerjong panda paikya juta jimin change kali paikya dress kato ahai kini paikya juta bokai paikya hing thoma jatne tong thoma jatne yang lai sha thoma jatne ke baknai khai paikya tam ka salthong ri kata singke wate biki sa pure pure paithang ka hangba apurika ngata bakha umai kata salthong khaba to tai bang paina no hello Hake? foto ni post ri jang blog rog bahai angzaka comment daw klai sai kana da podi to ino saja khangkai share klai ne ro bo hai no ta podi channel o kadal tong nai ro subscribe klai ya kunga subscribe klai ne ro bo ta podi kalabari pandani blog rog asak ne angkha ang blog and klai ne pawai dong amani bagai tak moi to manai ta blog and khai jaka blog no dei bas kang ro non hamsak mari rui heke no nai dong ita no khagurum sak kada karan kana hanya sai malaya miya ba mai no ka saltong watui sal ijak inke seng maja kha maja phai kha hanke nogo phai dress up frock klai fresh ngai logori tong khaleng kha ngai te moi to malaya muk tri thang kha horo bahai na hai ro khata gate mian ni blog rong kar thang bu pai lai yang tong jak no nai ma tong man bagai te bina ma song hon ka mai mui ro bak lai ro hung tong khang ka ba aman bagai te ngara thang ba sa gu blog ro kleman lai ata gate bes kang ro nai tong di luk lai nu te sa ma lai nu te sa regular ang na ni seng lai nu kha khlai regular mana no ang te wai sa nai heda bye bye khai si bye 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 te sa ma lai ngai Tele flying kids ke ma I get the flying kids nhìn bung tụi sai khana là scan kirim nana nhìn bung sai khana ding de kat khale sine nhìn bung tụi mang kama yes chỉ là lại vậy mà nhìn bung foto buna post ready te buka ma hai rồi mun tetap bye